Srbije unazad 25 godina dodeljuje plakete za najveća dostignuća u oblasti informatike i mi smo ponosni na sve one koji su do sada dobili ta priznanja, jer oni su svedočanstvo izvanrednih rezultata koje mi pojedinačno postižemo u oblasti informatike. Stanje u oblasti informatike u Srbiji nije sjajno, nekad je čak bilo bolje nego što je danas, ali je uvek bilo izuzetnih pojedinaca, uvek je bilo izuzetnih projektnih rešenja i mi smo kao stručnjaci jako zadovoljni s tim našim rezultatima. Danas je u Blagovesti. To je hrišćanski praznik koji smo mi uzeli pre 10 godina kao znak obeležavanja, jer to je došla je vest, znači to je informatičarski praznik i mi koristimo tu priliku da onda saopštimo naše rezultate iz oblasti informatike i da se pohvalimo sa našim najboljim rezultatima. I da ne dužimo, predlažem da nastavimo i zamolio bih našu koleginicu Tamaru Vučenović, člana upravnog odbora društva, da vas upozna sa rezultatima i da počnemo sa odlučivanjem. Izvolite. Hvala Nikola. Evo ovako, na konkurs Društva za informatiku Srbije za dodelu paketa za 2016. godinu prijave su podneli za inovativnu primjenu IKT u poslovnom okruženju Javno preduzeće Srbije Šume Beograd, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, za razvijeni i primjenjen hardverski i softverski proizvod XQ International, Spice Factory DOO i Dunavnet DOO Novi Sad. Za razvijenu i primenjenu informatičku uslugu Slavko Klimović, a za objavljeni naučni rad iz oblasti informatike docent dr. Dejan Milenković, dr. Izabela Lacmanović, Iva Lazović i Andrija Samčević. Žiri radi u sledećem sastavu: Nikola Marković, profesor dr. Dragana Mečejski-Gatlija, magistar Radmila Filipović, Dragan Vistović, Saša Matić i Anita Manjaničić. Sednice žirija su održane 24. i 30. marta ove godine. Analizom prijavljenih radova žiri je uočio da je u skoro svim oblastima ujednačen vrlo visok stručni nivo svih predloženih radova. Žiri je nakon razmatranja svih prispelih radova i rasprave glasanjem, a saglasno odredbama Poslovnika o radu žirija, doneo sledeću odluku. Dakle, paketa DISA za inovativnu primjenu informaciono-komunikacijnih tehnologija u poslovnom okruženju dodeljuje se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka. Ja sam stvarno profesor, i to nekako prazno da govorim na iskreni, znate kako kad uhodite u nekakvom institucijom pa odlučite da ne imate tako dosta da rada obogatite, ali primjerom nekakvih novih IKT rešenja, onda sve što da je moguće zamisliti vređuje priznanje da nemate jako da je prošlo za informatiku. Sad, ja bih tako doživljam i ja i moji saradnici. Da onda kažem, ne mislim da sam pa čak i posebno zaslužen, ja lično za ovo pitanje. Dakle, to je bilo, moja stav, to je bila odluka da uđem u ovoj prvi podatak. Sve drugo su radili moji saradnici, koji sam inače redovno našavam Konasa, ovom pritom Radovan Razvijenić i Nevena Ružić, ali i mnogi drugi. I moje zadovoljstvo zbog zaista vrednog i lepog priznanja još je potpunio i još nekoliko stvari. Dakle, kad sam razmišljao zašto ići u ovo, nisam iskreno očekivao ja baš takav efekt i takav priznanje. Mislio sam da je to u stvari više stvar oba. Isključio provjeru koji je inače veoma transparentno. Dakle, sa užasno bogatim informatora u radu, sa dobro organizovanim sajtom, sa godina regulacija, stalo dostupnim, koji mnogi niko nije mogao prigovoriti netransparentno. Ta stvar u tome treba napraviti korak napred. Prvo, posebno mi je drago, dakle, što sam to uradio na način, što smo to uradili na način koji inače Poverenik nastoji da uvek primenjuju u realizaciju ovih projekata, dakle, u tesnoj, dobroj, kvalitetnoj saradnji sa našim civilnim sektorom i uz pamet naših.
nešto slično. I to je zaista nešto što je ideja, kada pričao sam se da ne preziram više, naravno posebno mi je drago što sam ovo priznanje primio iz ruku jednog starog, sjajnog prijatelja, jednog zaljubljenika u informatiku, dakle neko ko stvarno poštuje i voli svoj posao. I sad ću ja tu da završim. Dakle, ovaj drugi deo, pretpostavljam da će se sad čuti nešto koliko reči o samom projektu od nekog kompetentnijeg što sam ja, će sad da vam iznese još jedan sjajni informatičar koji me jako podsjeća na nikomu, ne fizički sitniji od njega, ali to je ljubav za profesiju, čovjek koji je radio, koji je imao odlučujuću ulogu u ovom i zadovoljstvo mi da sam ga upoznao, Ivan Branislavić. Još jednom vama svima uvijek savjetima. Hvala gospodine Šabiću na komplimentima i uvodu. Ovo je naslovna strana portala Otvorenih podataka Poverenika. Nalazi se na adresi otvorenipodaci.poverenik.rs i ovo je jedno kompletno rešenje otvorenih podataka koje ispunjava sve kriterijume i standarde koje inače važi globalno za ovakve portale. I da ne bi sad pričao o portalu otvorenih podataka bez toga da objasnim šta su otvoreni podaci, pošto mislim jedan minut samo o tome. I pošao bih iz konteksta koji svi razumemo, to je da je posljednjih 15 godina došlo do digitalizacije ekonomije, dakle svaku proizvodnju, distribuciju usluga, komunikaciju, plaćanje, sve ide kroz neke informacione sisteme i sve prate neki informacioni sistemi. I to se desilo i javnoj upravi, dakle javna uprava je prošla kroz isti taj proces i rezultat tog procesa su podaci, velike količine podataka. I negde u jednom trenutku je shvaćeno da ti podaci, obzirom da javne institucije su finansirane od strane javnosti kroz budžet, to su javna sredstva, da su ti podaci zapravo novo javno dobro, novi javni resursi, kao što imamo javne prostore, znači na tom nivou u informacijnom dobu koji živimo, informacije, podaci su novi javni resursi i javlja se ideja da se to uobliči jedno pravo na otvorene podatke, što nadam se da ćemo i mi doći to trenutka u Srbiji. I najjednostavniji pregled sistema, dakle, kao što je gospodin Šabić rekao, oni imaju sistem za upravljanje dokumentima koji je sjajno izveden i stvarno kroz taj sistem oni lepo vode sve procese, znači bazično svaki proces koji ima delovodni broj se oslikava u bazi, imamo podatke. Mi smo iskoristili taj sistem, zapravo otvaranje podataka je zapravo nadogradnja na neki sistem koji već postoji u instituciji i radi se dve stvari, dakle radimo anonimizaciju naravno u kontekstu zaštite podataka ličnosti, znači nijedan javni podatak ne izlazi na portal, ali sve ono što jeste javno treba da bude javno, imamo u formi otvorenih podataka i vršimo ažuriranje 24 časa. Dakle, u svakom danu imate, posle završenog radnog dana, imate ažurne podatke sutradan na portalu. Na samom portalu koji je rađen korišćenjem CKN platforme, to je jedna platforma koja je razvijena za sličan portal nacionalni američke vlade koji je na adresi data.gov. To je open source platforma, dakle nju koriste mnoge države, gradovi, regioni, baš slične svrhe institucije naravno, za otvaranje svojih podataka. To je jedna onako kompleksna, moćna igračka i ovde sam stavio 4 načina na koje možete da pristupite podacima. Znači prvi je tabelarni pregled, dakle na samom sajtu možete da pretražujete sve skupove podataka, imamo ih 13. To je namijenjeno prosečnom korisniku koji želi brzo da dođe, da pretraži podatke, da prosto dobije neki rezultat. Naravno, podaci se mogu preuzeti u mašinski čitljivom podatku, dakle mogu se otvoriti u Excelu, pretraživati dalje, obrađivati i naravno na ovaj način i uvući neki informacijni sistem drugi. Ova 3 slova koje se čitaju API je nešto namijenjeno programerima, ali suština je toga da se mogu drugi informacijni sistemi nadovezati na ovaj informacijni sistem i međusobno da komuniciraju, što je zapravo jedna od tehnoloških najbitnijih stvari ovog portala. I naravno, četvrti pristup podacima je vizualni, znači urađene su 2 vizualizacije. Imamo dve vizualizacije kataloga organa, znači vizualizacija kataloga organa, otvaranje kataloga organa i cela ta
Obreda je onaj jedan mini projekat u okviru ovoga, koji je zahtevao dosta resursa, ali rezultat toga je da sad imamo katalog organa koji vodi institucija Poverenika u otvorenom formatu i vizualizovan, što znači da to je nekih preko 11.000, 12.000 institucija, znači sve što od ministarstava, skupštine do mesnih zajednica, vrtića, znači svi ti podaci sada postoje u otvorenoj formi i korišćena je vizualizacija koja se bazira na mreži. Dakle, svaka ova mini tačkica je neka institucija i za ovu vizualizaciju postoji navigaciona tabela. Kada kliknete na neku tačku, u tabeli dobijete informacije o instituciji i obratno kako klikćete po tabeli, selektuju se ti podaci. Mislim, rezultat toga je da u 3 klika možete da dođete do informacije bilo koje institucije, pratići neku kategorizaciju logično. Druga vizualizacija se odnosi na žalbe iz oblasti prava na pristup informacijama. Dakle, to je vizualizacija koja je dinamička po vremenskoj skali. Vi imate ovde dole jednu malu navigaciju koju možete da šetate kroz vreme i dobijate dinamiku pristiglih žalbi po raznim kategorijama. Dakle, ove boje su zapravo kategorije žalbi. Ovde imamo, na primjer, postojeće organe uprave, investicije, dakle, predmet žalbe iz koje je oblasti. Imamo kategorije, recimo, iz kojih su gradova, ko je slao žalbe, građani, novinari, advokati i tako dalje. Znači, vizualizacije su u principu namenjene da prosto opštino na naše oko i naše perceptivni aparat, da kažem tako, brzo može da razume mnogo veliku količinu informacija, naspram da imamo tabelu i u tabeli ćemo teško da razumemo koje su sad baš tu povezanosti. Kad imamo vizualno prikazano na ovaj način, možemo brzo da razumemo neke svojstva podataka. I rezultati, naravno, prvi rezultat je da smo uspeli da otvorimo podatak Poverenika, iako je to institucija koja je svakako transparentna na svaki mogući način, rezultat imamo u tom smislu. Drugi rezultat je zašto smo se zapravo trudili da je ovo rađeno da primenimo sve moguće standardne tehnologije i da to bude urađeno onako stvarno u punom kapacitetu, jeste da napravimo model za druge institucije. Dakle, da druge institucije uvide kako se to radi i šta su to otvoreni podaci i da to treba da se radi i šta je poenta cele te priče. I naravno, neke institucije su krenule u tom smeru i nadam se da će ovaj primer biti nešto što će ovu priču o otvorenim podacima u Srbiji prosto dati jedan novi zamajac, jer ovo je stvarno jedna vredna priča i mislim da Srbija kao država treba da ima ovo snažno podršku.